ole tuna chuanin commercial banks meaning functions and role kan soyanga commercial bank kan ti te hi engen nia enge anlo tho chia engen poimo nan tangkai na ti te ha soi kan tum don ani masabera chuanin commercial bank chu engeni han entaila. What is a commercial bank? The term commercial bank refers to a financial institution that accepts deposits, offers checking account services, makes various loans, and offers basic financial products like certificates of deposits and savings account to individuals and small business. Commercial bank is where most people do their banking. Commercial bank make money by providing and earning interest from loans such as mortgages, auto loans, business loans, and personal loans. Customer deposits provide banks with the capital to make these loans. Atini commercial bank hi han soifia dan vak kha a omlawa soifia dan bera chuanin athil ti thin te atanga soifia kha ani deuh bera heta point kan hmuang hianin enge ti thin atang hianin enge ni kha kan soifia mai ani a chuta chuan enge ti thin hoa chuanin heta kan hmuang hian accept deposits deposit chu kan hrianga bank account kan nei chuanin poisa bank a khan kan vada tha thina kan va ho tir thina chu mi anlo da that na te customer te poisa anlo kol that na te tin loan an pek thin te le thil dang financial service dang anlo ti thin institution an ni chuan khami te kha bank an ni mai ani poimo bera chuanin accepting deposits le advancing loans, giving out loans kha asoi na poimo ber ani deposit an accept ba ka hianin loan an pek chu hi commercial bank te chuanin commercial bank te din chan poimo ber pakhat ani commercial ani na angin profit motive institution an nia profit siam du sungdong bank an nia chuwang chuanin an sungdon na ber le poisa an hmu na ber profit an hmu na ve ber chu loan pe ka kha loan atanga interest apung an pu ka kha apung ma poisa puk tir an ni chu apung an lo lak ve loan mi hne na poisa an puk tir atanga apung an lo lak ve kha an poisa mu na ber an profit mu na ber ania chung ho an thil ti tang te chuan bank kha kan soifia mai thin ani adot le chuan role and function of commercial banks an entaila function poimo tak pathum aneya commercial bank hianin chung ho chu kan endo na a function te hi then thuma non thena primary function, secondary function le modern function saintia primary function ai chuan in function poimo zual ho kha omanga secondary a tiang khanin ati thin poimo dan in dot khanin secondary function a khana ron omlenga tin modern function kan ti hi chuan in tun hnu deuh hlek tun hnai deuh hlek alo chuak ania function thar computer age alo thlen hnuwa bank na tho dan te computerize alo ni hnuwa he function hi lo chuak ania kan sei chozel don ani primary function chu entaila primary function noya chuanin china kan sei ang khanin deposit customer te ne na tanga an poisa lo kol that saka kha apoimo em bank din chan pakhat ani chuta chuanin deposit hi chi hran a awm ve a fixed deposit te kan tia
class masalama te soifia na te heng ho sang hi kan nei to a fixed deposit a chuanin an poisa va deposit a kha hun tiam nei ani a kha a hun tiam chung aral ma kha chuanin he poisa an da thata hi lak chhuah theih lo ni tin savings deposit te awma savings deposit chuanin fixed deposit ang lo deuhin du huna customer ten poisa an da that bank a poisa an da that kha du hun an la chuak theia amaro chu ni khata lak chhuah theih zat limit te kha alo om ve a an siam ve thin ani an lak chhuah theih zat te voyang zat ngen lak chhuah theih te khatia ang kha bank kan limit kha alo siam ve thin ani chu chuanin poisa khol na konga khanin customer te kha apui ve thin ani adot le chuanin adot le chuan recurring deposits kan ti ang chi te kha a oma heng ho hi chu thlathin poisa a fix amount kha poisa kha thlatinin chuti zat ka dang tia anin tiam na kha bank a han poisa kha va deposit va thun lu zia kha nga ya tin fixed deposit ang in da that hun chu kha aral a chuanin poisa hi lak chhuah thei ni lo bawk ani chu poisa khol na na tangkai em ani customer te poisa khol na na tangkai em a a hun thu a kha chu thlathum tharuk kum khat te ni theia chu mi chung chuanin thlatinin chengsang khat ka da thaziang tiang amo chengza ka da thaziang khatia ang chi deposit ta kha recurring deposit an ti ani tin current deposit account on boka hi sumdong te ta na siam do bi kania hemi deposit a hi chuanin interest kha poisa kan vada a apung ke mani ta na apung interest deposit interest kha hi a om ve lem lawa maro chu sumdong te hianin poisa vir vel hi rang tak taka poisa vir an mamo awang hianin ni china savings deposit anga ni khata chuti zat bak alak chhuah thei lo ti limit ang chi le chuti zat ni khata voinga bak withdrawal a siam thei lo ti ang chi te khati ang chi kha om ve lo a flexible em a a maintain po how tak dewani a chan chu nuai som amo so nuai som ni nuai som thum nuai som li engzat po ni se customer ina alak chhuah du zat kha alak chhuah du huna aran lak chhuah tur kha alo om renga ngai awang khanin current deposit account hi maintain te po how tak dewa charge choi te po om zo kani interest om lovin choi bel a maintain naman kha customer ten an choi zo kani zu sungdong te ta na siam liao kha ani adot le chuan primary function kan pakhat le chuanin kan soyang khan advancing loans samo giving loans loan pek chua kha apoimo em a apung kha an sumdon na ber profit an mu na ber ani wang khanin loan hi poimo em a loan an pek hianin tin loan an pek hian da kham te po kha an nei tir thina security kha loan an rul thei lo pal chuanin loan la tu thil nei atang chuti zat engemaw zat kha kan an da khamang zat kha kan nei sakang a loan rul ai kan nei sakang a rul thei lo chuan ti ang chi te khanin engemaw thil lu loan la tu te thil lu lo nei sa ang chi kha ti ang chi kha an da kham tir ve thin ani chuan adot le chuan overdraft an tia hemi overdraft hi current account ni china deposit
current deposit account kan ti nen kha na in zoma kha deposit account han overdraft facility hi a oma chumi omzia chu khang current deposit account nei tu te chuanin an sum don na te engemaw khai lak pal thut le poisa mamo zual deuh ni ten lo nei pal thaya sum dong an ni wangin chu wang chuanin khang current deposit account nei tu te chuanin khami poisa an account na poisa an da item hret te item dei te pawniang chu an withdraw theini an la chuak theini amaro chu an poisa da khol sa item an lak chho don chu an kha loan angin akalanga nakina an thei huna an rul let le poisa an nei huna an rul let le ngai ni loan ang che in chu overdraft facility kan ti chu ani adot le chuanin cash credit kan ti ang chi tekha aum le cash credit po hi loan thawani amaro chu loan amount takha voile khata la chuak vek ngal lovin a chop te a man chop tur te ang te pon a withdraw theini ati ang chi kha cash credit kan ti ang chi ni atin discounting of bills te oma then discounting of bills ai chuanin any bills of exchange an tia poisa in puk na lekha ang chi te kha discount in kha poisa anin puk na kha apuk tir tu khanin enge apuk tir tu khan apuk tu antinan mi pani in kara apuk tir tu khanin apuk tu kha a ring zo lova a poisa puk tir kha ru let le kha a in bei sei chi lova a ru let le thei kha a ring le lo no te ani chuanin bank ne na hian kha anin puk poisa in puk tir na lekha ang chi kha bills of exchange te kha anin puk tir na ai tlom hretin bank ne na han a hral theini chuanin nakina bankin kha pa kha a puk zat chi kha bankin poisa deal vele thung don ani amaro chu heti anga hi chuanin apuk tir tu khanin bank ne na khanin kha an poisa in puk na kha apuk tir ang zat chi khana hral thei to lawa achan chu bank tan hei sum don na ve tho ani wangin an lo ha man le an lo pek kha apuk tir tu ne na poisa an lo pek masak man le an lo pek ma man kha angai ang chi a an le sakani chuan a om don lova lok na om don lova chu long chuanin angai ang chi khanin an le sak ngai lem lovani andot le chuanin secondary functions ho entaila secondary functions a chuanin collection of checks and bills te alo oma check te kha an owner thin ani check owner thei bi bank te kha an oma bank zong Reserve Bank of India Central Bank in phalna apek lo chuanin hetia ang check facility te hi bank zong khanin phalna pek lo chuanin an owner thailo ni achan chu bank hi check hi direct taka Reserve Bank of India ina poisa lekha anga avelitani legal ani tia a issue ani lova khanin a hran pa a commercial bank tena an issue vele chhong ani wang khanin khatia ang check lo owner te kha ati thei bik an lo om tani doda chuanin agency functions ti te oma agency kan ti chuan principal le agent an oma agent chuanin principal tan han na a thok thin ani chuta chuanin agency function a chuanin bank khan thil chi hrang hrang a customer te tan na lo tho sak theia bill pek te electric bill te phone bill te gas bill te pawnin chu khatia an bill in pek sak te kha alo om theia tin insurance premium in pek sak te tin
tax income tax in lo pek sakte account atanga direct takan lo kat sakte khati ang chi function zong zong a perform khanin bank kha agent aloni customer tan khan principal tan khan agent aloni ti nani tin customer tan shares te debentures te engemaw kha alo lei sak thei boka khati ang konga khanin a customer te ai o a engemaw chet na thilti alo nei khan agent alo ni thin ani pathumna chuan provision of remittance facilities antia tianga hi chuanin bank khanin an paisa kha customer te du dan angin bank danga a transfer thei ani mun danga khodanga te poniang ram danga te poniang khati ang khanin paisa kha a transfer kwal sak theia khati anga na alo tho khanin bank khanin khatia ti man kha charge te po paisa choi te po asiam theia customer te po paisa a choi sak tir the ani khati ang khan secondary function poimo tak tak bank khan ani ni number 4 a chuanin issuing letters of credit ti alo omnia hemi hi chu credit worthiness antia an customer te kha ba an loan ten an rule thaim engeni tun main loan pek du lo loan rule du lo an neem ba pek loan chingem tiang chi zong zong kha letters of credit an siam thina chumi mang chuanin hemi letters of credit hi letters of credit kha thatak customer in an lo nei chuan an tan mundanga loan lak te po all sampha thina tin import le export trading chungchanga te po heta ramdanga bank an vador na te khatia khanin atangkai thina ni khami letters of credit kha anei tu kha mirin tlak aniem rin tur aniem ti kha bank dang le ramdanga sumdong te khanin an lo hriat thei pha thina ni chin number 5 a chuanin letter of reference antia hemi letter of reference hi a customer te kha financially in enge an saunim an financial condition a thaim savings deposit a paisa a maintain em paisa nge paisa da ngai lo mo khati ang chi reference kha an siam thina chu amami letter of credit deuh tho khanin atangka a midangin khakpa kha a customer kha sumdon pui tlak ani le ni lo an lo hriat nan te khanin mirin tlak ani le ni lo sumdon pui don taila sum anem tiang chi hriat nan khanin atangka ani tin travelers check number 6 na travelers check a oma hetiang hi zim tur te ta na atangka a paisa a cash a ken teu ngai lo khanin travelers check mang hianin an zin na mun a khanin an vathlen na piang a khanin branch tanga khanin paisa an du za tang kha an vala chuak thei thina mar chu hei chu tun lai a chuanin tangkai lo til tiala hetiang ho hi a chan chu debit card te credit card te international debit card credit card kha alo chua wang ani chuanin locker facility te antia locker facility ai chuanin bom chabia kalnan safety mai kha bank hian a maintain thina ni chutianga chuanin customer ten an thil an nei ro lu an document poimo ten file poimo te rangka chak te lunglu te pawniang chu khatiang chi kha an tan thil lu kha bank a khanin an ina an kola hima an hriat si lo ang chi kha bank a khanin
an dah thain an kal nan thei ani adot le chuanin modern functions an tia modern function chuanin number 1 chuanin electric fund transfer system EFT te an tia tiang hi online electronically in online digitally in poisa account account pakhat atanga account danga transfer thei na kha ania tunlai chuan kan hmang tangkai em a thil leinan te online a thil leinan te online a thil chanan te he thili kan hmang tangkai em ani tin automated teller machine ATM ti kha kan hre bawk anga hei chu mi zong zong in kan hre vek anga ATM a chuanin ama tun hma a teller manual teller bank a an thua bank a teller nen atanga poisa kan valak kher ngai to lo khanin mihring vador kher ngai to lo khanin call mang khanin poisa kan duang zat te hemi ATM card te account savings account te kan nei a ATM card enabled te ni chuanin tiang khanin poisa lak chuanan te poisa deposit theina call te omani chuan deposit nan te tin engemaw bank function transaction function simple te hote te poisa tlem tham te hanin thon kualnan te pawh khan a hman thei ani adot le chuanin credit card kan enanga credit card chu kan thiat angin bucard ania bucard ti top mai hemi card mang hianin a buy-in thil kan lei the ni dora hemi card facility omna dora te le online a thil cha nan te a buy-in a cha theya hemi card mang hian tangkai em ani poisa nei rem chan lo hun a te tangkai em a amero chu ba ani na angin rul let le kha angaya tin credit card a hian limit te pawh awm ve a du zat kha bat ngot thei chuang lova limit bank min hemi credit card min issue tu kan bank khanin phalchin te pawh kha an nei ve ani chuan adot le debit card alo awm le a debit card hi chu credit card ang lo takin kan account kan savings account nen khana in thlum zawm tlata kan savings account a poisa awm zat bak kha chu kan hmang thei lo ni chumi awmzia chu hemi card hi kan hman rualin kan account a poisa kha a in debit hmal dawn a chhuak hmal dawn hmun danga kan hman na khan a in transfer hmal dawn tihna ani chuwang chuanin debit card a hi chuanin hmang tur chuanin kan account a khan poisa a awm reng angaya kan hman duh zat poisa kha kan account a khanin a awm reng angai ani ti zawng kha tun tumata na kan zir thei chu ni ro se lo me